Moses. Wena principal azazisi. Ukhuluma no Florence Fuzani, the principal of this ECD and owner yalomuzi. Yes. Yeah. Shukuthi preschool uyirana la uhlala khona. Okay. So namhlanje sila eLynn Park sizo interviewer uprincipal njengoba seyazichazile ukuthi ubani. So uprincipal uzosichazela kangcono ngepreschool ngoba abazali abaningi bacabanga ukuthi mabadrop abantwana bazofika nje badla umdoko bese bayalala. Principal ngicela ukuthi usichazele ukuthi wakhulela kuphi kuzufike la ePolar Park namhlanje. Okay, ekhaya kuseQueenstown. Ekhaya. So mangisuka ekhaya vele ngisilela eJoburg. Manifike eJoburg dazohlala la ePolar Park. Anifike langa la ePolar Park manifika. Ndifikele eJoburg kwamanye ama-suburbs bathi Fleurhof ngase Florida. So lapho bengihlala ke kusisi wami into besebenza lapho. From there ndeza lapha ePolar Park. Manifika lapha ePolar Park kwakuyimikhukhu ke apha before. Yeah, izindlu zizoba khona from 2000 if I'm not mistaken. Ndafika ke ndazakhela umkhukhu nami njengabanye abantu. Mangizakhela lo mkhukhu ndaqhubeka ke nokusebenza, ngisebenza indawo ezininzi, ngisebenzile emafemini, ngisebenzile emakhishini. Yeah, kodwa indawo engcine kuyo ukusebenza ngisebenze Avis Van Rental eIsando. So mangisebenza lapha yana ke it was 2010 2011 ndisasebenza khona. Suka lapho di-extendile le ndlu njengoba nibona musene. Yes, ngibonile indlu enkulu kakhulu. Yes, extenda le ndlu yaphelela lapha kwesasliding door, ama-room beyangekho. Yes. Le ndawo beyingekho lesikhona kuyo. Yaphelela laphayana. Kwathi ukuthi i-aim yami ngalendlu bikuthi laphayana kulo mnyango lesliding door ndizoba igarage. Yes. Yes. So uthe ngoba i-gate ayikho straight nalo mnyango. Njengoba niyibona namanje ukuthi i-gate iseceleni and lo yamnyango. So ndabona ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi manje ngizogqekeza ngishitele gate iye lapha ibe straight nomnyango ukuthi kungene imoto egarage. Yes. So from there ndanomcabango ukuthi how about ningavule i-preschool? Yes. And ndiyasebenza yes. And ngeso sikhathi ndicabanga le nto le ukuthi ndivule i-crash. No, it's not that ndithi ngizoyeka emsebenzini. Yes. Ndithi no, ndizofuna umuntu azohlala nabantwana abafew like 10 yayibona kule garage kule ndawo besithi ziba igarage. Yes. Fine ke kwathi ukuthi ngiyamthola umuntu. Ndamthola umuntu mase kunzima kakhulu labantwana bami besese primary esikolweni ngezo sikhathi. Kodwa yazi uNkulunkulu into awandenzela yona ndiyibonga namanje because it's not easy uthatha stranger usishiye kwakho uthi futhi sisebenze. Yeah. Ngakho usaqala ibusiness awazi nokuthi izophumelela or angeke iziphumelele. Uyibona? Yes. And labangani bami lapha banifakela ipressure ukuthi Florence kanjani uze uzoyeka umsebenzi isalary balekile. Yes. Uyeke into ongayazi ukuthi izophelela ku. So ayishame lo muntu owayihlala nabantwana A1 ehlala nabantwana abantwana bakhona manje start babe yi7. Yes. Yeah. So labantwana bayi7 kanjalo bayi7 ngomntana kaSister wami ilasibona yasekhaya. Bangenela lapha yana lo mama uyabafundisa uyaphinda uyabaphekela. Manje buye ngithayise emsebenzini mina multitask ayi1. Ayi1.
ayi-1 man and ingathi nombane lo electricity besingenayo kahle yabona ubuhlupha ya thola ukuthi umuntu wabantu uzonifonela ngisemsebenzini umbane awukho lapha ngenze njani thatha ihasi uhlanganisa uthini yabona sikhuluma ngefoni yes ayi waqhubeka umuntu kaNkulunkulu wasebenza nini abantwana sebayi-24 uyayibona iyakhula i-preschool yazi okay mabe bayi-24 labantwana hayi manje sekufanele nibe-2 angeke uze usebenza abantwana abayi-24 uyi-1 yes and labantwana ngeso sikhathi ke mosebendimuhle yasi yo bengimuhle ngizithanda uyabona la into leyo ukuthi ndivuka nje emsebenzini ibibalulekile kimi phathi phesi ngcoka amakwayikwayi ngiyahamba nje emateksini so ibibalulekile le ye crash bendiyenza just dingekho so interested kuyo yes yeah that is why ndithi uNkulunkulu uyenza izinto ngendlela yakhe okay manje buye emsebenzini mina ndine pressure yokuthi labantwana fanele nibaphathele izinto ezimnandi ndidlule checkers yes ndiyathenga lapho izinto ezimnandi ngoba kwakune challenge ukuthi labantwana bafika ekseni la namuhla ne yes bafika ekseni bafike la kima ndithume makakafika okay yes ukuthi ke ngihlale nabo nibancenge mangihamba sekufika umemba khalela mina ukuthi no man manje lezi zinto endizidlula ndizithengela ukubancenga ubajabulisa mangihamba bangakhali ndibanikeze lezi zinto okay baze lo ndafuna omunye lo mem lo wazana omunye ke ukumsiza umem wakhona andiyazi ukuthi ngamention igama likamem lo bekakhona ngeso sikhathi lo bekanisizile ngeso sikhathi ngendlela endiyibone ngayo lo wamem ukuthi nguye owakhulisa le-crash because ufike ne-experience yes ungakhuluma igama lakhe bekungu-akhona okay u-akhona bekasebenzile ezi-crash ezifew lapha elokishini bekane-experience so ene-experience enkulu for i-crash iyo wafika lo mntana abantu ayiwazana umngane wakhe ngubhelina basebenza ke la beyi-2 into endiyibongayo kula bantwana azange bacina ukuthi bayaganga lapha endlini ngoba ngikho ngisemsebenzini into eyadala ukuthi ayize niyekele ukusebenza bekufika ama-inspector lana ufike ama-social worker lana babuze okunaya le ndawo yes uyabona thola ukuthi ndiyafonelwa ngipha emsebenzini ayibo lana ukusele abantu bodwa nabantwana ukuphi nawe uyabona manje sokuyi-pressure ukuthi ngapha umsebenzi salary ibalulekile ngapha i-crash abantwana ngiyasaba nokuthi kwabelungu ke ngenza ukuthini xa ndiyeka uyayibona hayi ndaze ndayeka mbuse nje ngavele nje ndagcina nje ngashongo next ungakhulumanga lutho ebalungile ungaresign ndingatshongo next ndathula ndayeka hey ngoba nizothi ndiyekhaya but kufanele nalapho ndathi no mandinge-explain next ngiyabheka la i-crash ndizobuya ndiyokhala kubo labelungu yes yeah hayi ngempela ngayekela emsebenzini the day ngiyeka emsebenzini angizange ndiyibone into ekuthiwa i-crash ukuthi operatewa kanjani uqala kwakhe i-preschool principal i-experience yokurun i-crash bowunganayo at all nokuthi i-crash uzoyimaneja kanjani bowungana ne-idea anayo ne-idea ndiyazi ukuthi kuqalwa ngaphi kuthweni but bona abantwana ndiyabathanda and nabo bayandithanda yes uyazi labantwana bandibiza gogo from that time lo mntana kasisi wami lo bekafunda bethi kwabantwana no asingogogo lo ngumamkhulu uhambe yes but asinakwazi uvala apha sishiye labantwana yes asikwazi uyenza loo nto so fanele iqale ibe lapha kuwe
that is why ingathi nama ufumana abomeme ufumana abantu abanjalo ngoba ma uthola ukuthi lo muntu akekho kule nto yalabantwana uzojabulela nje ukuthi month end yes kuzaba ne-problem kakhulu. So principal njengoba ukhuluma ngabomeme ungasho ukuthi unayo i-team strong na like yes ndinayo i-team strong yabomeme kangangokuthi mina ngiyaza nje observe ngeso sikhathi ukuthi ayikwenzakalani or ngathi mandiva umntana uyakhala fanele ndizobuza ukuthi kwenzakalani but omeme bam abana problem bayasebenza nje kahle bayabafundisa abantwana ngendlela right lapha la kule class esikona i-grade R bayafunda ngama-computer abantwana nice and stationary storyteller yes uyayibona nje and then nowe-babies uyayazi ukuthi i-babies fanele azenze kanjani. Ngijabulile kakhulu nge-staff le. Alright, so uyibuilda kanjani team strong principal? Uyibuilde kanjani ukuze namhlanje uziqhenye ngayo? Uyazi yonke into kahle musela emhlabeni. Yes. Idependa kuNkulunkulu. Fanele mawungumuntu othandazayo omthemba uNkulunkulu uzakunika the right thing kufanele ekufanele. Uyayibona? Yes. Because labantwana babantu babuya la babuya khona. Bakhule ngendlela abakhulile ngazo. But bafika mabefika lana bandi respect uqala. Ba respect mina and then mabendi respecta if ndithe wena ufanele wenze umsebenzi wakho ngendlela right. And mawenza umsebenzi wakho ngendlela right awenzeli mina. Wenzela ukuthi nawe uyozivulela i-preschool yakho kusasa le nto oyenza la awuzuyishiya la. Yes uzawahamba so uyabona qhubeke nayo kuzoba yilika qhubeke nayo yes nayo nje into endibatshela. Okay, so principal bengibuza ukuthi uyafisa ukuthi ngelinye lamalanga umntana wakho angaqhubeka nayo preschool na? Njenganami kanjena hayi angithi kuma nje base ndinale crash leminyaka eninayo. Yes. Umntwana wakho unayo indlela yokumbheka ukuba lo mntwana angayimela nalento uyayibona. Yes. So mina ngathi nganayo leyo nto leyo na ngoba andithi umuntu uyaguga sendigugile manje seninganikezela umntwana wami. Yes. But okwamanje andiboni ukuthi ukhona umntwana wami ongenza the way ngenza ngakhona. Yes. Ngoba ngitshilo ndithi lento ecrash afanelanga ubeke imali ngaphambili ukuthi ngifuna imali. Yes. Funeka wena uzazi ukuthi labantwana ngabantwana bakho. Yes okokuqala nje wazi ukuthi labantwana bangenapha ngabantwana bakho. Yonke ke into oyenzayo noba uyasebenza uqashiwe but uyathandaza uyayibona ukuthi uNkulunkulu makancede wenzeke kanje nakanje nakanje. So andinawuthi ke abantwana bambona ndiyabathemba andiyazi mhlambe maningasekho emhlabeni izoba necrash angeke ndithi hayi khona endimthembayo ozawu hayi. Manje iphi message ungabanikeza yona abantwana bakho ngepreschool? Abantwana bami yes abantwana bamfanele bona if nje le crash le ngoba seyingaka bayafuna ukuthi ihlale imile inje. Yes. Bafanele bazimisele okokuqala. Bafanele bayazi ukuthi abantwana laba bangena apha ngabantwana babo bangabi nokuthi lo mntana ingwalapha kakade. Yes. Lo mntwana asingowami. Yabona mawungaba nalonto uzawuthi lo mntwana noba uzimoshele. Yes. Ungamnayo inhliziyo yokumklina uyabona. Kanti mawuyazi ukuthi lo mntwana ngowami and bekufanele ukuthi ayenze le mistake uyayibona. Ngoba ungumntwana uzoba bake bakusiza ngelinye ilanga bayoshintsha abo-babies ama-nappies abantwana bam. Yes. Abantwana bamvele bakhona njena omnye kwi-maternity leave. Okay. Yes. Ukuthi nakhona ndimkhiphe aye kwi-maternity leave noba usenaba 6 months to 7 ngathi makahambe ngoba ngani ndizwa kuthiwa kunama morning sickness ama-hormones umuntu make pregnant atshintshe. So andifuni umuntu mna make fikelwa enga yakhe yokupregnant bake ayenze labantwana. No makufika lezo zinto lezo ngoba ngesikhathi sethu bengekho ma-morning sickness. Yes. Besingekho lezo zinto besi pregnant nje
futhi ingekho nento yokuthi angithandi lona ndithanda lona ndiyazi lonto le but manje kwezo zinto lezo so uyayibona ukuthi abantwana umuntu mangathi angaba pregnant ayayayi isho ukuthi nothisha nje mangaqala ukuba pregnant namhlanje uzomkhipha ngoba awufuni into zakhe zitheleleke abantwaneni angithi ngiyabavumela ukuthi bahambe ku-preventa uNkulunkulu wami yes manje yini ezomenza ukuthi abe pregnant ikliniki ikhona ndiyabavumela ukuthi mabahambe baye ekliniki yeah so yini ezakwenza ukuthi umuntu bantu abe pregnant kona kunayo leyo challenge ke ngoba umuntu ngumuntu uyayibona nabo ke shem bayafuna babe ne-family babe nabantwana sometimes umuntu uzomshada and then emshadweni fanele abe nabantwana yes but kufanele ayazi ukuthi ke manje pregnant gogogo ngiyabatshela ukuthi ngesikhathi leso pregnant ndathola umuntu wazi usebenza la angizuthi manje sonomntana somkhulisile umntana ophinde lamuntu ndingamkhupha ndimsephi Anikwazi ukuthi wena uyekile fanele umaketha ke yomaketha kwezinye indawo yes ngiyayibona okay sho ukuthi awusumzali ospoiler abantwana bakhe ungayibeka ngale ndlela leyo yes ngatsho kanjalo ayi ukuthi umntana uzawuthi ngoba le crash yasekhaya yikamama usebenza ukuthatha iadvantage iadvantage okay principal cela usichazele kakhulu ukuthi ama challenges amakhulu ohlangabezana nawo throughout ijourney yokuvula ipreschool yini uyabona mawuvula ipreschool ke kona ama challenges maningi bazoza abantwana la mabefika abantwana awumazi ogulayo onani even namanje nje uyabona nje eyona challenge leyo enkulu and umzali angeke aza kutshela athi lo mntwana wami unesifo esikanje yes especially ama fits yes enza ukuthi ecrash ukubona ngoba umntwana make mina ngivule icrash azange ngimbone umuntu owenza ama fits zange ngimbone but ngokuba necrash ndize ndayibona lento le ukuthi ikhona yes uthola ukuthi umntana uzofita lapha asiyazi nokuthi sizomenze njani ukuthi ngiyoqalaphi soqalaphi sithini so ufanele uyazi manje ke ukuthi umntwana make ngenza sonke zokwenza so njengoba ubona sinama first aid box zizinto eziyenza ukuthi sifundile nge-first aid zizinto ke ngoku ezivula ingqondo ukuthi umntwana make enza kanje fanele siyenze kanje before sibize i-ambulance izawufika at least sikwazile ukwenza 1 2 3 yes yeah so usho ukuthi ama-challenges esihlangabezane nawo ukuthi abazali mabaletha abantwana abanitsheli ukuthi umntwana unesifo esiso angeke even umntwana uzoloko umzali emangala hayi uyaqala ukwenza lento kanti umntwana uyagula vele yes so ama-challenges afana nalawa niwa-overcome kanjani principal ama-challenges anjalo uyatsho umzali athi hayi umntwana uyaqala and ke awuzuthi ngoba andizuthi lo mntwana wakho mhle ngoba nawe uthi uyaqala ukwenza lento ithi hayi makahambe crash yami andifuni umntwana ogulayo no fanele sihlangabezane nomzali azame ukunika umntwana i-treatment e-right for lento agulayo yiyo uyayibona and then nakhona if ayipheli ngoba manje uzothola ukuthi i-dignity ye-crash izokwehla manje ukuthi abantwana bala crash bayagula ukubona yes ngoba manje mangiphuma nomntwana la already busy ambulance lana abantu babhekile yes ukuthi ayibo kwenzekani kula preschool and yazi ukuthi abantu babhilivela entweni zesintu ukuthi mhlambe into zalapha uthwele lona niboni mina sengibuye kubizwa ngamagama ukuthi ndithwela niboni le crash inabantwana abangaka yayibona izinto ezinjalo nje so umzali kahle makatsho kuba ungamangali principal umntwana sometimes kuyenzeka ukuthi kuyi okay nginganifonela ninditshele ukuthi kwenzekile into eso but abazali abayivumile so principal uthando olungako nalo ebantwaneni uthathaphi ukhuliso umama nobaba
umama nobaba kwi-rural areas uyabona nje emakhaya Yes. okokuqala uma ukhulela emakhaya awuboni ne-crash ngoba nawe uzama ukuhamba i-crash akukho crash emakhaya okanye zikhona manje ndiyazi Yes. awuboni ne-crash emakhaya ndikhuliswe umama nobaba ekhaya siwu-7 Yes. ii-brothers ziyi-2 thina kusisi siyi-5 Yes. so sakhula-ke kuthando labazali besithanda abazali sangena isikole kwabanjeyana till saze sabona ukuthi no asize sizosebenzela abanye bashada-ke Okay. yeah. So ukusuka emakhaya uze ngapha eGoli wavele wasukela nje wathi yazi manje ngifuna ukuya eGoli ngiyozama impilo. Ndazisukela ukuthi ndize andithi kukho lento yokuthi uyababona abantu babuye eGoli bahle Bazipendile understand yenzeni. understand yokuthi hayi mani nami ndiyarhalela ukuya kule ndawo uyayibona nami mani ke ndibuye ekhaya plus ne-situation yakini uyayazi ukuthi njani-ke into yokuqala uzayazi ukuthi yo ekhaya so isimo sasekhaya so ndifuna at least uyayibona ndiyathanda nokuthi ekhaya ndingathenga noba ikhabethi nyana ukubona ukuthi umama kushintshela khabethi isikhuli khona ke ndithenge enye entsha manje ukuthenga ama-couch ukubona yes especially ke thina abantwana bamantombazana hayi ayikho enye into elangaza awufani nomfana umfana uzothi mina ngisebenzela utata umfazi hayi thina sivumela yolobo awulobola thina nje uthi yo ekhaya ngicabanga ukwenza u1 2 3. So principal mawungathiwa ubuyele emakhaya manje ukhona ushintsho ongalenza ngepreschool? Yeah, njoba nyani ke sendikhulile nami ngicabanga into bana kwiminyaka ezayo ndihambe ngiyohlala ekhaya but ngizoqale ndijonge labantwana ukuthi bangakwazi na ukuyimela nalento. Yes. Khulume nabo ingabe ngathi abantwana nibanyanzela ngento abangayithandi ya. And then if ndiyabona ukuthi okay ukhona lo uthi hayi mama andingeke mayingavalwa le crash ndizokhona ukuthi ndirun it's fine but although ndisekhaya ndizomane ndibheka ke ukuthi kwenzakalani ngoba still noba ndihambile igama lami lizoloko likhona. Oh kahle kahle isifiso sakho ufisa ukuthi uma uretire uretire ekhaya. Yeah. But i-preschool uyihande over ebantwaneni yeah ngoba uyazi noba ndingathi ndiyaretire ndihlale la uyafana ndizokhona ngoba ngizophakama ndilapha endlini ndizela ndibone ukuthi hayi nansi into erongo lapha kufanele kwenzeke kanje kubone and uzobe sowuthetha ke lapho uyabona kufana noba uyazi uma une-crash wagula nje usenkingeni. Yes. Ngoba awungeke uzuthi lapha empedeni ulele hayi ngoba ngiyagula akulaleki. Yes. Uzawuvuka lapha empedeni uzocheck ukuthi abantwana babantu banjani lapha eklasini. Safe na. Yeah. Awukwazi nje so yiyo lento ndithi manje retire kuzoba right ngizoziva ukuthi ndiretire xa ngikho la. Yes. Ngoba xa ndila hayi ayingeke ibe khona i-retirement. Okay. Principal, no sibonge kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga principal. So bengicela ukuthi wazise ukuthi utholakala kuphi, i-preschool yakho ikuphi, address yakho ithini? Okay, i-preschool yami ila ePolar Park. Extension 1 i-address yami 5311. Khona la ePolar Park. Igama le-preschool i-Sunrise Daycare. Amanamba wakho comfortable ukuthi ungawashare? Amanamba wami no problem. Inamba yami is 073 260 8200. Inamba yami ke le endisebenzisayo nendiregister ngayo ke le crash bese. Bengicela ukubuza ukuthi uprincipal uyaqasha? Abantu abafuna umsebenzi? Yes. Okwamanje kusagcwele. Okay. Asikabikho ispace. But ke xa sikhona ispace ndiyenze advert as umuntu ozayo ngi-interviewe then ke ngoku ndimteste ukuthi uzokhona na ukurana abantwana.
No, sibonge kakhulu principal and sibonga nesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu nami. Thank you, ma'am.